Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kullama halla hilalun wa abdar. Allahu Akbar kullama sama saimun wa aftar. Allahu Akbar kullama awraqa udun wa athmar. Allahu Akbar kullama tarakama sihabun wa amtar. Allahu Akbar kullama nabata nabatun wa azhar. Allahu Akbar kullama at'ama al-qani'u wal mu'tar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi sahhala lil ibadi tariqati al-ibadati wa yassar wa wafahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar. وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وزكى أبدانهم من درن سيئات وطهر وتابع بين الأوقات لكي تشيد بأنواع العبادة وتعمر فما مضى شهر الصيام إلا وعقبه بأشهر الحج إلى بيته العتيق المطهر. عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga palanggungan agama Islam, alhamdulillah yadto na namait kato tanyo in bulan sa halga-halga kato tanyo bang sa manusia karena di na to magkadawhat in karayawan tutong basan sin Allah Ta'ala makalawiling sin bulan Ramadan ingkatan sin hinang nato pag-ibadat pa Allah Ta'ala lipat ng lipat in tutong basan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wita kato simpamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin amal sin anak po Adam aun na tupungan niya bang ibarat tupungan aun na timbangan at tinabiya mo itanasal buat malaingkan in ibadat halawm sin bulan Ramadan Allah Ta'ala in jumagakato taniyo. Allah Ta'ala in magbista sin hinang taniyo. Wala niya piyangan doon ang mga malaikat. Na ini ni katantan sa halga-halga amal pa Allah Ta'ala amunain ibadat na to bulan Ramadan. Kan nasambil in mga ibadat malagbo pagbisarahon singkit away na makaliyo ibadat din sin sambahayang pagparakag sin Allah Ta'ala ha mga kababaihan na to in tungod sambahayang inyan bang maabot in sila bulanon at walong ta tiap-tiap bulan dumatong kanila impang durugo at tawa ha mga kababaihan mag-anak subay maubusin nidda nila inyan katantan pagparakag sin Allah Ta'ala di na sila magganti sin sambahayang nila buat malengkan in puasa subay nila kantian harugaing adlaw. Amo yan, karena inyad to hasupaya ando kaylo di sila hikawin
sim mga karayawan tutong basan ding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Bang maabutin waktu bukun na bulan Ramadan gantian nila, wala dapi indahan sin Allah ta'ala in kalagguan tutong basan ng mga kababaihan. Biya da sim bulan Ramadan. Bang hihaatay nila in pagganti nila sin puasa nila. Amo hindi sila mawaya hibin da hindi hadunya ini hari nila hikatunay in amin pagganti nila. At inin sa reore-oreng mga maggaganti sin puasa amuin uson nila paunahon in pagganti. Biyan. Hasupaya na ando kaylo pang maabot in waktu sin bulan Ramadan na biya dasin nakajukup sila si mga adlawan nila insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in dahil mga kalagguan panghalga sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kainaan na to kataw tay manguran na to babae bihan naman jari habihayaon waktu jaman atihon na to nagbing impakaradyaan na to pabiasin kain na tagna aming kabiaksahan na to halawm sin hangku tag isa bulan in halawm sin bulan Ramadan ngianan na to in bulan Ramadan syahrul jannah bulan sulga maita di bulan sulga in Ramadan di makapanasawhi iblis si mana nakapu niya habihayaon timagna hadlaw ini naignain hukot hi iblis miuklas na isab siya nagbalik tumtumun na to pinsakit sinatay niya halawm sinhang kabulan way nahinang niya manasaw haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala mamaus si iblis iba na nakapu niya tumagna ding adlaw ini sampay mabut siya hangkot tag isa bulan masi siya sumasaw kato taniw ando nabiyaksa na kita niyo bulan Ramadan bang biya dining kaagi-agi na to hasupay ri makasuok kato in iblis bang ibarat mga mag-ubat aun antibiotic sing kita mga Muslim harapkan iblis biya baita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dain ha mga sabab sindi hikasuok iblis kato iba na nakapu niya dua perkala ini nagatubang in Allah ini pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban iblis piang asubuhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya uno daing ha mga kakahinang sina nakapu Adam amo hindi ka makasuok kanila di ka makasasaw kanila laung niya dua perkala dua kakahinang sina nakapu Adam kaisa niya amunain paglapal na to sing kalimatut tauhid la ilaha illallah wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala bangin ipon sin Tuhan Rabbul Alamin makapamung habihadto biya sin liyagot sin puddang mahait hi iblis tumulik siya manaikot dahil haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala naturon na to na magpasasaw sinyari kato tanim pakukos dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato biyata simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikaruan niya di makasuok kato iblis amunain kabtangan pangayo kaampunan pa Allah ta'ala astaghfirullahal azim inyan manaikod iblis daing kato lumakpog dumagan sa sumagawa biya na sinagi di siya dumuhong lumag siya dan biya di inin hikaagaw niya kato maun pakasaan biya di inin hikaagaw niya kato maun pakasalaan maun pahiminang sin uno-uno na karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan katantan pangari-ngari iblis iba na nakapu niya inyan way kawasan niya way gaos niya sababin sila way ruon baran nila biya kato di sila makabina sa kato banglaw niya inyaon bina sa sinsaitan bukun bunal baran niya in nagbina sa simbaran niya
Bihan. Aun yan long niya pag-anon sin kabanan long niya siyuran saitan. Di na long niya kaatuhan. Di baran niya isa-isa niya. Sabi niya tuyaunin hakasa kasi iblis di makabutas kani. Amo yan. Naman jari ini ando ayaw na to hilangan. Kuhilaon inamal na to limabay. Suway na to ini ayaran. Unuin na paratong na to pa Allah subhanahu wa ta'ala halam simbulan Ramadan bangaon dapat ganapan na to. Tumtumon na to dahil hadlaw ini. Wala na igin hinang hinang na to bulan Ramadan. In qiyamul layl yaon damasi. Sambahayang dum wayron to ini katubtuban niya. Ikaw magganta sing kabayaan mo hinangon. Kabita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salatul layli matna matna. Insam bahayang dum dua ruang karakat hinangun mo. Uwas kau sumalam timindog na isab kau. Uwas kau sumalam timindog na isab kau. Bang man siya dua ruang karakaat. Induang karakaat katindog ta. Dahin ha mga biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labi na to damin kiyabayta niya. Pag hinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang nato yadto kaya upihan bang nato na urol biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam maino-ino inipon haadlaw akhirat pagkita niya sing kasannangan niya sumud na siya palom simpalas niya pagubos limibot na siya magkita sinamin luparagbo sin kaya kama kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala pamaybay biya na sing kitari uwas kita maghinang baybihan, di kita kaunahan magliling simbayta. Di kita kaunahan magsuy-suy sin kapanya-panta. Sabab singkukuyag ta. Haadlaw akhirat bihad turaing kahalan sin ipon. Pagkita niya simpalas niya, di siya tumuna maglibot halawng simpalas niya magkita sin luparagbos. Iban pamudji niya pa Allahu Ta'ala. Di kakausan si manusia hinangonin hinang kako sin Allah Ta'ala intiya ka makako sin Allah subhanahu wa ta'ala yari ko nakita magsukur ka niya magsukur po Allah subhanahu wa ta'ala doon na ini gumawa na siya ring halawang simpalas niya karena manandaw-tandaw kimita biada sing kita hatas simbay tabihan umalup kita patandawan umatud patuo palawa kita untawang unuin hikasan ng simpangatud ta bihad tura indo paragbos doon hay ni pagatud niya pagwa bihan aun bay rito malingkat deng simbong galuri hababaw singgum ini ay kalungnya ay kan jiwa yaon aun na karungan niya suara mamayta kaniya kay mura sa yaon dukaing ding simpalas mo yaon kay mura yaon mahita ito na hinang kako pasal simpag sambahayang mo duang karakaat tiap-tiap maray na dumatong insambahayang suwo. Amo na yung pagyanon, salatul fajar. Bihan. Amo anin deng ha mga sambahayang wala kiyabotasan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil hajam yugto inapas niya. Amo yan. Sambahayang salatul fajar. Hikaruan niya sambahayang wala kiyabotasan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung sambahayang witir. Mahita sawabing sambahayang pajar amuan ing kunsi sin katan ibadat sin adlaw. Daing hawak to sin sambahayang subo sampai maabot in isya amuad tuin laungta iukab mo ibadat mo sin adlaw yadto. Insambahayang witir amuad tu imanambuli singkatan ibadat sinhalom sinang karum iban ang kaadlaw asabit in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niya kiabutasan in hinang yadto uus niya ukabun tambulun niya ra magbalik hasupa yawang siya matambul tibuok siya rahon si malaikat madto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat yadto. Amo ating kasampurnaan simpagiyanon muslim matan muslim amin jukup ingkatan waktu kaya tunay niya pa Allah subhanahu wa ta'ala munin pagyanon 5 waktu in 5 waktu kay man karayawan intong bas niya amo yan
biya na sin pagtukbal sin Allah Ta'ala kaniya hawak to si makat siya atawa timalbang siya pataas sin langit dahil nga kawasa sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala muna biya itaan siya ya Muhammad in kaya wajib ko kaniyo himinang sin sambahayang kay man rakaat na pagka siya mabukat hinangon paglabay niya rin kan Musa alayhi salatu wassalam imasubukan niya uno indihil kay mo iban sin ummat mo ya Muhammad sin Tuhan na to Rabbul Alamin laong niya kay man sambahayang biing kaw madtukan niya ando pangayo akan niya pakaanak mikipakaan kaw kanya karna di kakausan sin ummat mo nagbiing siya pa Allah Ta'ala sampay nagtungbang biing siya in kahinapusan lang sinallahu Ta'ala 5 waktu amo na yung paghinangon ta 5 waktu doon hay ni nanaykod man siya rin hatuhan Rabbul Alamin karna tiyayma niya na 5 waktu uus siya magtumbang bing magtukan mo sa magbing magtupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yungog niya na in suara in 5 waktu yan in halga niya kay man waktu so in mana niya mangkaw nakatunay sin sambahayang mo 5 waktu halom sinang karumang kaadlaw biya kaw sin nakasambahayang nakakaiman tiap-tiap ang kaadlaw bihan in kalagguan makawa na to naman jari subay iniri na to kahilangan sabat amoy ninjukop aming pagyanon Islam kamil ka Islam sampurna jukup-jukupan amo ating malingkat maramad to pahadarat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala wayrun hilang niya jukup na yung mga inikatantan dahil mga hinang kasunat-sunatan inyan amuin dahil mga pagtawahon sin kita habasa na to bihaon kabiyaksahan bonus sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kato bihan bat ilaggo sin bonus sa pangdungog sintay nga sin anak kapo Adam bangaon biyutang doon haon publication long niya aon bonus doon ha KCC di matuging kaywanan bisan tunga dom na magtukumawas pasal sin bonus inya on katan mahalo da in bonus dirihilan niya on katan way makapin labi-labi na bang pasur mo palom sing kaungkang mo lumi katan way mahampit man sulagon uno imalaggo bonus dahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala rin magkahalo di pagkaragdakan bang murid dahilangan amo yan naman jari in puasa liabayan na to bukon in pagpuasa bayan na sinaki balikan ko bukon in pagpuasa mura sandalan na to in pagkauni bang pag-inom iban sim pagsud kakat sinusog iban sim babae magtiaon bukon na mo ting sandalan hadya kataan sinanggaw ta pamaranan na to sumandal tinggalan na to yung pagbisara mangi tinggalan na to yung paghuna-huna mangi tinggalan na to ilima na to makapaminasa makakaput-kaput sin bukong mapatot kaputan tinggalan na to yung pagpanaw sin siki na to harap palugal di manjari kadtoon si biya kato muslim sababi niya to katani kahilang sinang malibadat na to hangkan na siya tiag puasa sabab pagpuasahan ning katan ang kanalong sing kamaasan imbulan ini bulan puti hipagpaputi sing katan amal puti suway sawasa indaghal na to pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala in ujot pamaranan na to suway ri maigdeng hakasutsihan hasupayan do kay luwang abutan kita rijiki sa lagbo-lagbo habulan Ramadan masya Allah manuituyan kita palom sin surga manuituyan kita palom sin surga biyabay tayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato ni but in Tuhan Rabbul Alamin dito may mahaipon niya malummi inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba inna Allah ta'ala malanu sutsi siya tumay mahaipon niya bang bukunda malanu sutsi angkad na kita riyaak magsutsi ing kasutsihan tunga sin pag-ibadat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala may tadi tunga umalup kau kaniya subay kau sutsi mo na yung jantong mo sutsi in ujot pamaranan mo sutsi in tamongon mo sutsi in lugal pagsusujuran mo pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala subay sutsi katan hasupaya
madawhat mo ing kasutsihan matan dihil sin Allah Ta'ala kato taniyo sa lago-lago bonus karena ing kasutsihan sadya ini hambuk daan daing hasabab sindi kau makahinang dosa pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ba't bang uwiyak sa imbaran mo tiap-tiap kau numaog ding habay mo mag-air kau magsutsi kau di kau makahinang dosa mahita sabab ayaran mo in air mo yaon di mabatal kiingatan mo inyong katam kau sumuk mau mabatal bihan ayaw ri mabatal sin hinang pangatud mubukon marayaw pangatud bat kuno hat ail misan sambahayang mabatal da bihan nah sabab itu ayaran na to in kaya paunan na to pahadarat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala adlaw ini in sa lago-lago dawhatun na to kawaon na to demikian bonus panghindo simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na impagkasila sa antara sing kita niyo magtawtay manghuda ka Islam labi luwa na tuod panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-aqrab pal-aqrab in masuok labi mo suokon imana niya dia akan kita atau dia kita sin Tuhan na to Rabbul Alamin then harila simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay na to sugpatun in kampung na to daingkan ina na to iban daingkan ama na to zawil arham kampung masuok iban sim malayo-layo na subay impangatod na to sibo daing suok katan karena inyan duho sing kita parsugpatan daing haina ta iban sin amata ing kalagguan niya sambil nararoon hayan im mga bagay sin ama na to bagay sin ina na to suway na to hilamod palawm sin family na to magkukuyag haadlaw ini magsaw-saw pagkaon magtumtum sin mga pakaradyaan nakaunayad to amoy nakananam kita kasannangan doon ha mga pagpuon-puon inyad to katan kahunahan na to tumtumon kahunahan na to inyad to karna hikahugot sin parsugpatan sin magtawtay manghud haakam Islam hambuk ding ha mga biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay na to hinangon habaran na to amo na yung pagpatimaap misan pa pangatod mo siya in nagdusa kay mo unahin na siya pangayo ko kamaapan so biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Muslim iban Muslim banganta naon ha antara nila yung pagsulang manulang di manjari limiw reng hatu adlaw impagpuntara nila impagsagga nila di manjari makaliw reng hatu adlaw mahita sabab tiap-tiap malam isnin ibang malam hamis ang katun si malaikat dahon pataas sinamal na to dahon pataas mahita dahon madto papagtatawaan sin record sin amal na to hasupaya hikarukot dito habuli buk sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala in ikaw mag-aamal ibadat harap kaniya bihan na isnin hamis bangkaw na kapag alugakat iban siya sarta naunhan tara niyon pagambulda sinadlaw isnin salasa alwa to adlaw paghamis subayri mabuting hamis makapagsulot kamo mahita sabab bang abutan sinhamis di marain amal mo amin limabayad to pataas mahita lang sin Allah Ta'ala biyita kato asubuhon in mga malaikat kansiyo yan amal lang ni kankuan nganan na inyan marayaw rin amal nila marayaw ya Allah kaya sulat na motud marayaw jajakahan na mo marayaw kignot kahibal niya siyo sulat na mo ayari biasing security guardian kataan sintaw sumud palawm sinini tindayaw hisulat nila dahil para bihawon may napagsulat aw na CCTV hisulat na sin CCTV in kataan kignot kahibal si manusia
Nakauna ito yung security guard magsulat. Bang uninwal na sintamungon niya, unuin kuan niya, unuin reaction niya, alawon sin kuan biha. Amo ito yung duty si mga security guard. In malaikat lawi ipagjaga nila. Di sila magtuog, di pagkaroon biya kato. Kuway hinang nilaro ka inding si magjaga. Iwan masaway pangatod nila rin kato. Pangatod nila lumagbas. Biasing ding-ding yaon, kakitaan nila yung haliw. Kung biasing kato, katampanan kita sinununo na makatampan. Bihan. Na, laong sinallahu ta'ala, inya nisab. Laong niya yarin amal niya nisa, ya Allah, in sila doon nagkakalo. Nagkakalo hikuan, iwan hikuan. Wala sila nagsusulot. Utruku hatay. Ay nakulong niya magsulat sinyan. Laong sinallahu ta'ala, ay mo na sulatan. Hatta yastaliha. Subay na sila magsulot, ang pasya, hikasulat. Kadto ikuno, banging pagsagga, wala naaon. Impagsulot nila hakabuhi nila, yabot ang singkamatay, way amal nila matay ma. Way amal matay ma. Impanganan niya rin na siya magundong hapagtarawihan, na siya magundong hapagtahadjudan, na siya magundong singkatan, hinang sa kalitoy, aun iban niya nagsasagda, di tayo maun sinallahu ta'ala na amal nila karwa. Subay na to, sulutun, in manusia, labi-labi na bang kampong na to. Ma zadallahu bi abdin illa bi afwin. Ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Di nakanapan sinallahu ta'ala yung katanang malkiya sulat kay mo. Sumagawa ha mga tao pati maap. Di ilan kau sinallahu ta'ala katinggihan. Dihilan kau katinggihan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pasal insiya Tuhan pati maapun. Maana sin pati maapun tabunan mo innahinang dosa sintay manghud murid mo nabistahon na hinang kay mo mangi. Tabunan mo na. Hangkan na sambil in Aisha radhiyallahu ta'ala anha hawak bulan Ramadan ya Rasulullah unuwahain sa lingkat-lingkat dua ahinangon ko halawang bulan Ramadan. Laong kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kuli ini pagpamung mudaran ay mutod butas si tasbih ini Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ikaw na tuudin Tuhan pati maapun. Makuyag kau si mga manusia pati maapun. Fa'fu anni. Ya Allah, maapatud ako. Maanan niya, ya Allah, tabuni indusa ko ay mo napakitaan. Lawaan na, ya Allah, no, pangayon ko kay mo. Piyag susunan ko na yung mga nahinang ko na kauna. Imahunit, bangtay manghud mo inaramo nagsagga, bangkaw rin maahon ha antara niyo yung pagsulot, masi-masi, di tay maon sinallahu ta'ala yung amal na ito. Labi-labi na kampung ta. Dahon ta magsulot, intaw tay manghud ta, sa lingkat-lingkat, hawak to ini makapun-pun, magtaw tay manghud. Yaon, napupun sila katan, katumtuman nila hisyon ay nalawa din kanila. Sampay sin nalawa yato, katumtuman nila hinang, sinamin nalawa yato, indayaw na hinang niya. Bihad to in marayaw mahinang sing kita. Sabab ini, pag iyanon, pagkukuyag, bukod na dyan pagkukuyag karna hawak to ini madawhat na to nain tutong basan sinallahu subhanahu wa ta'ala bag ibarat mag-school magtabok na kita niyo sin diploma na to adlaw ini sumakawa di na to matabok kakitaan sin lima na to iyad to tiyaw sinallahu ta'ala kato tanyo reserve niya rito ha kitab niya siya rin makaingat hadto in kitab yadto biya ba itaasal sin Quran mahamul liya bunnal yadto nakiyarukot katad sa yaon hakawasa sin Allah ta'ala yung pagkiyanon yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit yaon da yung kawasa kaniya mimanjari niya papason iban manjari niya patutuhon doon yung kaya sulat yaon maana niya ukab haipon niya katan
mga ngayo kaampunan kaniya, uno-uno na inahinangdo sa kiarukot na dito ini bulibuok niya, bangkaw tay maun sinallahu ta'ala ma paspasyad to katan malawa in amal mangi ito na hinangsing kita. Asobet to suway na to dihundungan in pagtawbat pa Allah Ta'ala. Ayaw na to dagdagan in waktu na to. Kauhaan tagupat ka jam dihil kato taniw sinallahu Ta'ala. Way puunan na to dugaing ding sing kauhaan tagupat ka jam. Impiya ngayo niya kato para kato dah. Di misan mabutang ka jam. Di misan mabutang ka jam. Tiap-tiap ini sambahayang pardo. Di misan yan mabut akong hangpu minit hitindog mo. Hangpu minit in 5 waktu kay man minit da. Masya Allah, hangpu tag isa. Hangpu tag kauhaan tag 2. Kajam iban hangpu minit. Mausal mo yan to katantan. Hakabayaan mo usalun. In kay minit hipapausal kay mo hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kana inya to mahinang punan. Amuad tim mahinang hikatambok sin nyawalihan mo. Amuad tim pagkaon sin nyawalihan mo. Bukon na to yung pakaunon hadyain jasad na to. Nyawalihan na to, pakaunon na to da. Bang tumambok imbaran na to, hapagkaon, patambukon na to, in nyawalihan na to, doon hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bat amuanin timbangan sing kita. Sukutun kita sing ginawaran ta. Tumtumun na to mga katawtay manghuran. Wayroon kuntara na to sa lago-lago hababaw sing gumiiniring sing ginawaran na to. Wayroon kabaakan na to kuntara nakalando. Nakaliwreng nakatan kuntara mo nang ginawaran na to. Mahita, sabab kita'y maghinang si marayaw, kita'y maghinang si mangi. Kaingatan tayo marayaw, piyag marayaw sin Allah Ta'ala. Kaingatan tayo mangi, piyag mangi sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. May ta kita humarap pa mangi. Sin maksud ta magmarayaw. Amad tuwing subay, parukuton na to. Ando mga katawtay manghuran, maglasala sa kita niyo. Labi-labi na tuod, magtawtay manghud. Magulang, pamagulangon na to. Takakapatot sila. Mangud subay masabal. Imangod subay mapatiag. Sababin siya, aunay sa banghud niya. Subay biyak-biyak na hadjahad to. Nabang tamahinang inyad to, maluhay kita to mayma, sin kasaan. Maluhay kita maka, maap. Hakan siyo-siyo na, mano siya. Sabab na anad kita habiyad to yung kahalan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, yung mga pakaradyaan ini, na magbalik-balik siya kato sumagawa malugay in pagbalik niya. Halawm sinhang po tag ini isabulan ini na mabugat ngayon pakaradyaan na to kataan. So may ta di nakita niyo butasan iblis si na nakapo niya. Di nakita niyo igan niya. Ingkataan sin amal mangi pasalupahon niya katan marayaw. Ingkataan sin amal marayaw pasalupahon niya kato katan mangi. Kabiyabay tayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insulga hujibat bil makari. Insulga nalilikos sin katan kalilisuan. Biha. Sa biha kasakasan kita. Minsan ta karungukan nimbang biha, yung kita masukin bahay pa. Pagtawag ka to, di na kita makakaon. Pasalong sinibis, nakamad to. Kapasaran mo yan? Bahal ka saan lang sinyad to. Na, aon waktu inyad to katantahan, pagkatawahan kita hiblis. Mabiya kita, unubaha. Inakulong niya, imimbayit hadya kaniyo. Iyagad ka mukha ko. Tiyawag ka mo sinallahu ta'ala magtupakabuntulan, wala ka mo miyakad. Tiyawag ta ka mo pakasaan, miyakad ka mo kako. Nahabiyayon, pala talumuni walumu ampusakum. Ay niyo na ako, baliki. Sabutan singkatan kangian yan. Ina ko invite ta sadya ka mo. Namiyakad ka mo kako. Nabaya-baya niyo na. Di ako makatabang kanyo, di ka mo makatabang kako. Wala talumuni walumu ampusakum.
baran niyo na yung pagsusuni niyo. Takaw, yung kakain ng iblis. Bihan. Sabab may tayan siya, hinang niya, mabaya siya, mataod iban niya halom narka jahannam. Mataod iban niya rito. But hi iblis, maabot inadlaw kiyamat, siya na yung timindo gabi sintindukan ko ini. Humutba, halom sinarka. Yan hasura Ibrahim, ingkabtangan niya katan hibisara niya. Amo yan. Hati niya hibaitan niya, inyo na ako pagsusuni. Batin ako ini asal isinarka. Inako ini piyagmulkaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkamuan way pa. Ingkabayaan ko pagmulkaan da isab kamu sin Allah ta'ala bayak kako. Hangkan na kamu invite. Hangkan na kamu tiyawag supaya aun iban-iban kurito. Halom sinarka jahannam. Na pangayon ta pa Allah Ta'ala kaampunan ning katan kakahinang sibuk daki kita ta iban sinwala ta kita sibuk daki hati ang tanahinang ta iban sinwala subay kita daran nangangayo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab di tan misan kana naman makahinang dosa indila sing kita makahinang dosa matata makahinang dosa taingata makahinang dosa uno-uno na ujot pamaranan ta ini. Bati niwistahun kato sinallahu subhanahu wa ta'ala tanda niya hadlaw akhirat mamisarahan na lang sinallahu ta'ala ingin paisantay ni katan hawak to magbisara na siya may inu-inu na yung tagbaran may takalong niya nakabisara may takamo yan nakabisara na at ina nakabisara na in sikin niya in lima niya in mata niya, in tainga niya, may takamon na kabisara na yan. Unoy nagisin, iaon katantan, ujot pamaranan niya, antakan Allah. Piyabisara na kami sin Allah Ta'ala, rito hadun niya, dahon mo na hadya kami pakain-pakain, unoy kabayaan mo. Di kami makabisara kayo mo, di kami makayandi. Nahabiyayaon, hibing na mo, na kayo mo. Insuk na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambatan din Allah Ta'ala mga kabayaan niya pabisarahon ayaw pakaon simud misan way simud makabisarara mga kabayaan sin Allah Ta'ala rin pabisarahon misan natakasimud di siya makabisara kita na kamusin umaw takasimud biya dakato malingkat pa yung simud nila rin sin simud tasadi makabisara pasal di sila pabisarahon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala babayari kato insuara makabisara kita ando pakayon na to doon nakaridaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hakabuhi na to pakayon na to hipangdua amad to kaniya hipagjikil kaniya biya na sinagi mo kung saan yung pagyanon pagjikil subahid ako sumud pa lang si masjid magjikil din doon bukon bisan kaw yato halawang katabu-tabuan bihan manjari ko magjikil inta o magdagang sing kamatis niri nga laburan sin halo jikil pa Allah Subhanahu wa Ta'ala inta o magdagang ista di niya butangan butig day dito hababa si piyag bubutangan sinista yadto supaya aturon mataod zikir pa Allah Subhanahu wa Ta'ala may tani wala hinang sabab mabuka siya pa Allah Ta'ala bangakal inyad to zikir yung mga tao magtitimbang di nila ragdagan yung pagtimbang nila yung tao magkuhunting singkakana di nila palidason ing gunting nga supaya aun makapin mataod karagdagan ing suko si manusia zikir po Allah Subhanahu wa Ta'ala among yan in pagparakag kato tanon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ando balikan ko na maglasala sa kita niyo katan mahunit pagbalikon sing kita yung mga nahinangta di mo matanto tiap-tiap adlaw kung saan sigo lang yung sambahayang ko kahapon bukong biya sinadlaw ini yung sambahayang ko adlaw ini maray hati ko bukong dabiya sing konsum sa mayta matao ding kahalan na to aun waktu mabaya kau katansin waktu roon kau magsambahayang panagnaan waktu amin siyukat kato sin Allah Ta'ala sa rayaw-rayaw waktu sinambuk bariman amin bang aun dapat makauna pa siya ring sin imam palawm sin masjid sari di na magdungan sila palawm sin masjid
Amin pagiyan sin imam, Allahu Akbar. Siya magtuy makasuno, Allahu Akbar. Amuad to. Sarta biyay pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiyo-siyo in makasud palawm si masjid. Doon siya tumakad. Sampai maubos in imam. Tiyatakaran niya. Bistahon kaniya in sambahayang niya. Jukop na inang kaadlaw yato. Hambuk waktu. Nabiyadin na bang hinang mukatantan, habiyad to yung kahalan niya. Bal labi-labihan in tutungbasan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makalabi rin hakatan. Habiyad to sa Jaman. Sampai biyeta pa sin Uthman ibn Affan. Hambuk hadis. Laung niya kita ko to din Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-air, nagwudu, biasin pagwudu ko ini. Bihay ni. Ang paniya na piya kita, demonstrate niya na. Ang biya din yung pagwudu si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubus yatang pa siya imyan, hisiyo-siyo makapagwudu, biasin wudu ko ini. Sa kaulo, labi siya sin nakapagwudu, pagwudu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pasyalong niya si Mud, palawm si masjid. Masih siya halom si masjid, wayron pan waktu si Mud. Ubus magjikir siya, manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, bistahun na in pagsud niya palom si masjid, way pa siya nakasambahayang, biya siya nakatunay na pardo. Katuy kuno yan. In kalagpo, nakatunay na pardo, way pa siya nakasambahayang. Bang siya lang niya makasambahayang na, magagad na iban sin imam, in sambahayang niya, yad tuwiya dakuman sunnah. Unin natin simbiya dakuman sunnah. Inyadto nakapin sa bahayang niya, hipanapal na yadto ang mga katan na hilang din nga amal niya. Bihan. Yung sa kaula-ula, jukop na in ibadat niya. Hawak to yun hadya si halam si masjid. Sabab in lingkod mo halam si masjid, nakakaan na kaw barakat. Sinluwal yun. Ba't in masjid yun, pagunuhan siya. Pagsusujuran pa Allah Ta'ala. Ang kanangyanan siya, masjid. Lugal pagsusujuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna mahal ka in lugal yan. Sambil dihilan pa kita bonus sin Allah ta'ala. Wang ka makasud pa masjid, subay ko sumambahayang tahayatul masjid. Unin pag yanong tahayatul masjid. Panghulmat mo halugal yaon pagsusujuran pa Tuhan Rabbul Alamin. Panghulmat halugal. Impanghulmat mo, dihilan ka sin Allah ta'ala kahulmatan sa lago-lago hadlaw akhirat. Pasal sin hiulmat mo in lugal, kabayaan sin Allah ta'ala mahulmat sin ipon niya hababaw sin gumi. Hasabi at turihilan kaw kalagguan. Kan namisan in kalagguan sadya sin magtatawag. Pagtawakon sin kita Bilal, kung Bilal, muadzin. Hati niya magpahati. Magpahati sin dimatong na in waktu. Muadzin siya. Bihan. Ang kato Bilal, saukat na hibilal, impanagnaan magpahati manawag-tawag, adyaman sin Rasul na nahinang katanin, magtatawag Bilal. In malagbo doon hayan, amunain, kabtangan lang niya, hayya ala salah. Karina kamu magsambahayang. Karina kamu magsambahayang. Hayya alal falah. Kawa na kamu marising karayawan niyo. Kawaan niyo na maring karayawan niyo. Yariri. Yari halukan ini. Maanan, yari mo maka dito habay mo. Sumayroon halukal piyagtawakan kay mo. Istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Sambakan niyo, impartawakan sintuhan niyo. Allah subhanahu wa ta'ala iban sindaak niya bang sila tumawag kay mo tiyawag ka magsambahayang subay ka magto bang kawala nakakadto misandak ka nagpuspusan nagdua arito Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafata wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a wa basul maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Sambag bangingan niya. Impa nga subo, nakasambag ka, way kau nakasambag.
Misandang balik-balikan mo nakahanggatos ini sambagbang. Wala na ko nakasambag. Mayta. Sabab wala mo na daw hating pagsambahayang mo, wala mo na daw hating karayawan mo. Wala ka miyadto. Bihan subay. Mga kong karungukan ta. Madto kita mag-usos. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ayaw makalipanga kaniyo, inalta niyo, in mga kaanakan niyo. Bang kamu tawagon sin Allah Ta'ala imandaak niya kadto kamu. Kanhamok waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam aun sahabat nag ini sumambahayang tiawag niya. Kani ba kaulong niya? Dai. Imatudad siya Rasul sallallahu alaihi wasallam ampa siya si mambahayang. Allahu Akbar. Usman si mambahayang tiag siya sin Rasul. May talong niya tiag takaw pakariun takaw. Law niya Rasulullah nagsambayang ako. Bukong ka nagbaitin Allah Ta'ala. Istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Bukong ka nagbaitin Allah Ta'ala bang tumawag kay mo in Allah Ta'ala iban sindaak niya misan paunin hinang mo, misan pa nagsambayang kantukaw. Sabab amuat ti madawhat mo rito hato kataning kabuhi mo. Uning kabuhi pagyanon. Hambok na yung kabuhi hadlaw akhirat amo rin tao makasudsul ka. Kana intaunar ka sukaton nila yung kamatay, di na sila matay. Kakal na sila halawm kabinsanaan. Kakal na sila halawm kayo. Bihan, hangkan na lang niya intaunar ka way kabuhi way kamatay. Sukaton nila, ya Allah, patayan na ba ako? Hindi na ini. Yan na sindiha doon niya ini. Misan hati-tiyo problema. Sumukat, ya Allah, patayan na ba ako? May tayo sabi niya, ako pa intudyuhon mo ini. Imbanos na si mga simusulangkay mo, ako pa iningkuanon mo. Aun, pagkarungukan tabihan. Wala niya kiingatan hangkan siya yaon, dihilan problema, pasal mala sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal aon dang mga hinang niya mapatot niya hinang undi siya kumugdan himinang. Dihilan siya problema supaya makawak siya pikilan akkalwihan biya dining kari maghalulay sin pagkaradyaan niya. Lasa sin Allah Ta'ala. Wayro nang sulag uno-uno parjatuhon sin Allah Ta'ala kato tani sibo datay maun na to marayaw iban bukon. Inyang katani karayaw kato. Hikarayaw kato bukunin Allah Ta'ala bang lalaog. Biya. In magdirihil singkatan Allah subhanahu wa ta'ala kanhambok din mga nasabot na pangadyan lugay rin diha bulan Ramadan in Allah ta'ala sabbuton niya katan karihil niya kato sabbuton niya kahit na tiap-tiap hambok din kato ini dahong kita magdoro asin Allah ta'ala ay kalong niya Muhammad hinang mo sin dito ha dunya. Imi na dyan Allah Ta'ala bihato dito ha dunya. Magtuy mata maun kay mo inluparagbos mo. Masawaring sin CCTV. Aturon mo inluparagbos mo. Iban na sin badyo biya mo. Bata-bata pa kaw. Atawa mabata pa inumol mo. Uno hinang mo. Iyaon mo nakikita. Naghihiwalimbaran mo. Nagmamasyat pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nalong sinipon niya Allah, inamin yan, ako sayan. Sa piyagtawbatan ko na niya Allah. Wala ko na nahinang nagbalik. Nahanggan ko piya kita kay mo. Inyaon. Amoy tay maun mo inyaon ikaw. Katiyay ma mo na sa mil, kaya pangayuan mo na kaampunan ka ko. Inyaon tabunan ko na. Tabunan ko na inyaon. Suod na kaumadto palam sin surga. Mayta, pasalin siya nagtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala sin hinang niya nakauna. Lain kayranan bukon, magmatukas pa. Mataod pagkarungan ta. Nagmamasyat na pa Allah ta'ala, ipagpaibog pa yung pagmasyat niya. Ipagpaibog pa. Sayang kaulong niya ba kay kawi ito, tura kami. 5 kis. Katoy kuno yan. Magbantog pa siyang pagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala.
sinwayroon makasandal, sin kayo halom narka. Ayaw halom narka. Sumulay sadya ko hambuk litok bakid. Santikan mo pa mo, ibutang hababa sing king mo, ba mo kasandalan. Sining kayo yan, bukod na nakapilahiugasan, supaya mapakay na to. Ba't bang yan wala siya napakaan, wala kiya hugasan, ing kayo yan, magtugna ikaw kaunon sa milanglit mo, matunaw. Di ka makapadyato. Amo yan. Yan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan siyukat dakato sin Tuhan Rabbul Alamin. Magdaawa kamo'y nagpaon sing kayo. Piyag kagunahan niyo. May talong sin Allah ta'ala, hisiyuin nagpa tubo sing kahoy. Subay kita simbetaan to'y ing kayo rin nga kahoy. Bang mataod kahoy, iruungon mo pa kayo, mataod din kayo. Bihan. Aun waktu rin hindi sa bakayo. Ay rin hindi sa bakahoy, bihan. Pagkakitaan sa mga TV, bihan, kumakaw hambok. Sanga-sanga sing kahoy, anong pamhiyusok, matupabatang sing pamuligot-liguton, bihan. Dahil payat yun, ito na malaka. Para halway rumpakid. Pasalimpunan niya siya sin Allah Ta'ala, dain ha kahoy. Bahita alam sin Allah Ta'ala, iso yung nagpatubo sing kahoy. Imiyang kamo'y nagpaon sing kayo. Nabihan kita. Sukuton kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay kalong sin Allah Ta'ala, yaipon ko. Piyasakat ta kamo pataas sin taikod sing kura ko. Piyasakat ta kamo, piyapagluan sing katan luluanan niyo pataas sin taikod sin unta ko. Ya kamo mga kausukan, piyasawa tamak kamo babae. Ay nasyukro dalik. Haunin pagsukur niyo, marikako. Hauno im pagsukur niyo, marikako. Ampan, magbantog kita. Nakapamisya kura, kaniya kuning kura. Ha Allah Ta'ala in kura, piya usala dya kayo mo. Di ikaw makakaos himinang kura. Inunta, di ikaw makakaos. Kumus lang niya, piya asawa ta kamo mga kausukan babae. Manunjo ki impag asawahon sin usog subay babae, di man jari makasawain usog bang usog pagkahiniya. Babae ri man jari bana sin babae pagkahiniya. Piya marita. Alam sin hadis, impag asawahon sin usog subay babae. Impag banahon sin babae subay usog. Di man jari magtiyaonin usog iban usog, babae iban babae. Nahaw no na lang yung pagsukur niyo lang sin Allah Ta'ala. Sinim pagsukur yaon, Masya Allah, amunain sa lagu ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus dirihilan sin Tuhan Rabbul Alamin. Pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way na makaliw. Sabab sa taud-taud ayat halawon sing Quran, pangdaaki kato tanyo sing pagsukur, sing katahan uno-uno na nikmat di matong kato. Ayaw aw nikmat kaya na naman mo. Misan imbaran mo sa jayaw jukop na aturon mo pa sa amin. Kuyakan na kaw. Nikmat nga rakula. Subay may pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturon mo inlupam, wala kaw kaya amuhan misan. Ay ikaw na, ing kaibanan bang di kaamuhan silupan niya, pakantian ka ilo. Papindahan yung mga bayho yaon. Papindahanin ilong. Ingata, bang mo pindahan di nakaukilahon sin Allah Ta'ala, haamin pagpapanjari kayo mo. Maanan niya dosa rakula. Dosa rakula yung magpindalupa. Amora man jari pindahon, bang siya aun doon haon mahinang satu. Kasi mga sumbing yaon, manjari mo pa yaon, hipa, tambol bihan, supaya aturon siya nando, kailo, malapat na bihan. Pagkaamin wayroon imbutang niya, marayaw, yaon din pandog bukatantan, diyan to manjari pindahon, sabab amuanin, nakabutang ikaw. Inyan, diha dunya aun simulay. Magtanin ini jimato.
nag-abroad pa Saudi Arabia. Huwag nakahinang do sa rito. Pag hinang do sa rito, minuy, mari pa Pilipin. At inay maksud niya, bakun minuy, piyawi. Marawat wala siya dinil dito. Pag uwi mari, nagpapinda sin lupa niya. Na rukaing ni lupa niya, patta niya, nagpinda singan niya. Kata, nag-abroad, nagbalik. Pagkadto, pag-abroad, kaya ba akan da? Insiya. Natusi da. Nasaggaw na isab siya. Long niya, ikaw saan hikwan nino? Long niya bukun, dukain ako. Inako hikwan ako. Ingan ko, wiyani katang. Long niya, innaig din kay wala mo na hinang. Sarang-sarang, iukat mo yung kataan, singgulis mo yaon kataan, iniig din lima mo. Bang mo naig na niya to kataan, kaya pindahan singgulis do kaing mapinda na kaw. Gimuha da siya rayad to. Kita kaw yan. Nabi adinin Allah Ta'ala, katapukan mo. Kakausan mo hiyan pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, piyapan dyan mo ako behinin lupa niya, piyalingkat ko ya Allah. Meaning, may ngatakurin kayo mo. Makakaus kita mamisarahan pa Allah Ta'ala hadlaw akhirat. May ngatakurin kayo mo ya Allah. Hambuk dosa sa lagbo-lagbo. Amo yan. Nahando doon na diya kita ha, biutang kato sin Allah Ta'ala. Iban subayta laggoon. In uno-uno na dirihilan kato sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subay na tuhalgaan. Sya Allah Ta'ala, maka nanam kita niyo simparasahan sa rayaw-rayaw. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga palanggungan hakam Islam, dari kita niyo na pun hawaktu ini katantan karna dumauhat sing karayawan yang daakan kato taniyo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatihon na to adlaw ini. Misan siya miuklas na yung pagyanon ko kain na yadto. Bukon na siya bulan sulga. Masiha adlaw ini. Yari pa kato taniyo yung mga malaikat. Si Maksi haadlaw ini kato taniyo. Sin pakaradyaan panglaggo sin Allah Ta'ala sin pagbutas sin kita iban sin bulan Ramadan. Panghalga niya beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis, idza kana yawm 'Eid al-Fitr habatat al-malaika ila al-ard fi kulli baladin fayaqifuna ala afwahi as-sikat yunaduna bi sautin yasma'uhu jami'u man khalaqa Allah illa al-jinna wal ins. Haunahan sin hadis beta, apabila dumatong na in adlaw hari raya na sin adlaw ini numaog panaugon sin Allah Ta'ala yung mga malaikat ding hatasin langit mari pababaw singgumi hatiap-tiap kauman aun daynun haon muslim pagpunpun sin mga muslimin sambahayang Eid pagubos in sila humapa hatiap-tiap lalawayan sin manusia. Maana niya, impagsud niyo marikatan, haadlaw yan, aun malaikat piagbak niyo, way niyo hadjakita. Nang hindua sila katantan, sarta manaksi sin in kita, timayma sin partawagan sin Allahu Ta'ala mandaak niya. Haadlaw yan.
Yaunda yung mga malaikat magsusulat singkatan amal na to. Dugaing pa yung mga malaikat sumaksi kato hadlaw yan. Sa wabing katan lalabayan yan nalapat bihaon si mga malaikat sambil yari halom sin masjid ini yan yung malaikat katan si masaksi kato taniyo. Lima lamud yari dimurungog sin pagutba. Yari sila bihayaon katantan. Ubusin sila yaon, iban suara nila makusog, nananawag-tawag ha anak po Adam. Karungukan singkatan, piyapan jari, buat malain ka na mura hindi makarungog injin, iban manusia. Sin suara nila. Inagi nila, si mga malaikat, Ya ummata Muhammad, ukhruju ila Rabbin Karim yu'til jazil, payagpirud dhanbal azim. Ya kamu anak kapu Adam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guwa na kamu ring mga pabaybay niyo. Madto patuhan niyo Rabbul Alamin baing ulungon baing kasihon. Dimihil ka niyo sing kamayaan niya hirihil tup haamin na hinang niyo piaglugtuan niyo ha bulan Ramadan. Iban dimihil ka niyo kaampunan sa lagbo-lagbo hadlaw yan. Fa idza baraju ila musallahum, apabila sila sumampay na palugal pagsambahayangan nila, kala Allahu Azza wa Jal, yari ning kaptangan sintuhan na to Rabbul Alamin, Ya malaikati, ma jazaul ajir ida amila amalah. Ya mga malaikat ko, longsin Allah Ta'ala, hawak to ini, yari na kita ha, lugal pagsambahayangan ta. Ya mga malaikat ko, uno mahain hitong basko, ha mga sila himinang sipyang daakan ko, longsin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambag si mga malaikat, fayakulun ilahana wa sayyidana an tuwappiyahu ajrah. Ya Allah, ya Tuhan namo, way rasan duaing densin, hitunay mo injanji mo kanila. Hitunay mo ya Allah, injanji mo kanila, sindihilan mo sila, tutong basan, sinamal na hinang nila. Fayaqul, sambatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ushidukum anni qad ja'altu thawabahum min siyamihim wa qiyamihim. Imot lang sin Allah Ta'ala, ya kamu mga malaikat ko, saksi kamu ha adlaw ini. Hitukbal ko na ha mga ipon ko, in tungbas ko, sin pagpuasan nila, iban sin pagsambahayang nila. Hati niya hawak to ini insyaallah, matay nato na. Dahil Allah Ta'ala intong bas sin piyagtuyuan na to, piyagsandalan na to, pabulan Ramadan, iban sin amuin sambahayang na to sinduman Ramadan. Yaon na yung katan, pagtawahon habukon tanakatan qiyamul layl. Yaon na yung tahajjud, yaon na yung tarawih, yaon na yung katan kasunat-sunnatan. Ridai wa maghfirati, imahal ka deng hakatan, itukbal ko na lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in rida ko kanila, nagrida na ako kanila, iban hitukbal ko na yung kaampunan ko kanila. Wa yaqul saluni fa wa izzati wa jalali la tas'aluni al-yawma shay'an fi jam'ikum hadha li akhiratikum illa a'taytukum. Amun imbita sin Allah Ta'ala, marikato na bukon pa malaikat, ya kamu ipon ko, pangayo na kamu kako hawak to ini, pangayo na kita niyo po Allah Subhanahu wa Ta'ala, mangayo kita niyo po Allah Ta'ala, hawak to ini bihaon, baba kita niyo yari. Fa wa izzati wa jalali la tas'aluni al-yawma shay'an fi jam'ikum hada li akhiratikum illa a'taytukum. Wayroon pangayoon niyo hang sulag uno-uno, daing ha mga kasannangan niyo halom sing sulga imbukon hiril ko kaniyo adlaw ini, pangayoon ta niyo na pa Allah Ta'ala, ya Allah, dihilan na kamo in piaglugtuan na mo, amo na in pasuron mo kami palom sing surga mo, ya Allah, halom kasannangan, iban magdapa-dapa sin nikmat dirihilan mo ya Allah.
Amad to, manghayo na kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala li dunyakum illa nadartu lakum. Bangaon pangayoon ni pagdunya-runya niyo. Inyan lang sin Allah ta'ala kitaon ko na. Bang hikarayaw kaniyo atawari. Maana niya bang pangayoon tahadlaw ini pasal pagdunya. Inyan asal na kaya susulat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang unoy jumatuhay ng nato. Bang unoy mga adlawan na to, mga waktu rihil kato taniyo bang unoy ninangon na to. Di dad to mapinda. In sarifu magfuran lakum qad ardaytumuni wa raditu ankum. Laung sinallahu ta'ala na pagpulak kanat na kamu pakain-pakain na yung panahon niyo in ako nagrida na ako kaniyo sabab piapagrida niyo ako kaniyo asab ito magrida na ako kaniyo lang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mga palanggungan haka may Islam, muna ginhawaran ko mangayo ako kaampunan kanyo katan. Haadlaw ini ando bangaon deng ha mga kabtangan wala kamukya amuhan mga yadto kalo deng kako inyadto. Sumagawa bang nakaamu haaturan sara nagtupan iban simgayta sing Quran iban sunnah inyadto tawfik sin Allah Ta'ala kako murah-murahan mahinang nato yadto puunan hakahuy nato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma jal istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar alladhina la yakhafuna fika lawmata la'im wa'inna la dhalika wa qum bina alayhi wa yassirhu lana wansurna ala man ta'adda hududaka innahu la nasirun lana siwak wa la musta'anun ghairuka ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudak wa 'afwika wa ghinak. Allahumma ij'alna fika raghibina wa fi jannatika tami'in wa 'adzabika aminin. Allahumma amla' wujuhana minka haya'a wa qulubana minka farha. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد.